itu kurang ada kalau minyak balik itu kurang kalau wabu itu kurang lebih termakin tebogo itu minyak itu sama wai itu terong itu terang itu itu lebih cepat itu yang kasih kalau kira yang begitu kurang punya nulis aturan kiri tentu aturan yang ini kemana batu kiri aturan harusnya susah itu nanti kalau nanti itu mau salah rambu ile boleh tidur orang salah rambu ile ya bisa nggak gitu nih begitu tuh gitu boleh gitu itu orang gimbo lele nak rambu lele ni kita sangat tulang bisa nggak mau ya kumbir kita tulang itu tulang ni bos ni begitu sama orang mata kami ke tulang kita ni itu bos kira lum ni kumbir kiwi kita bagan besar lebih tekniknya lum ni yang akan tulang kami na begitu tulang kita ni awal lagi tulang ni lum ni bos kudu tanya lo mau di itu kudu lalu linti sih itu tulang na lo ni nyanda baki lo ni rumah nyanda kalau tulang ni lo begitu tulang kita ni tulang ni itu kita terus yang ni kita boleh hitam ni wer ni tu kalau antara kita itu kuah kalau tulang ni kita ni matu balik ni juga nol tu mikir ni tu kuah nak balik tulang ini ni kita tulang ni kami ni semua kami kuah kita pilih ni semua mas yang itu semua itu sorry itu laka juga walangan dia orang kecil sebenarnya ketemu nabi berawai kita rawat di kisah mereka kuah ano ni vika tua hari itu masih mai dua aku no sama yang tu kini no tua tapi kena quotation untuk ngandre pemutula kena tua session sendiri dengan bos sebelum mereka dua tu lomba tertentu kembali adalah nonton rumah sakit tuan mundur. Kuara siang itu beli apa? Kuara siang itu beli nama. Jadi kata mobil terawang yang kotis mundur kecilati bu. Kuara yang kotis ini aku cuma yang bolan ni great controversy. Yang nandoi ni apa onan raw basang kawalu. Ken nandoi ni apa onan raw basang kawalu. Great controversy page 648 page 649. Tikin atau nonton bersama kawan dulu that never tasted death. Ortu na isem, ortu mulut tu na meaga wana lesuaka gua. Ya na bono kuting cumikina na kotesin. Balik cetan nonton bersama kawan. Untuk buli naik kami kuah. Orang gay kalau gay bidu cuma dari itu wah karena nonton turun berada cuma ini bos ni kalau cuma nusar ngau cisu berarti tu ni kumpul nyor tu siang ni tolong lah bernyor tu siang ni tolong lah ya nama tadi kau ketemu nanti ni quotation tapi turun tim tu namanya lihat tu sehari ramai nak ambil tanah Pegamos Terra dia siang kira yang mundur lagi ramai untuk mengalah betul mereka ni nampak balik ni bila langsung sebelum tu aku tuan bila sebelum itu mereka ni bagian ni kita ke rumah lengah ni kau kena temu barita kan na songgo lutu o Efeso vina Israel vakayang itu sana cuma kina ni odhi kadiri ko na kalau
na buku matay ni song-songolotu. Kutu wakatokatong ko may song-songolotu di. Efeso, itong kilakin to nyo Moses kadi. Ko ito tiki na namatay nila. Matay ni song-songolotu. O ben bitawal tal tumay ka, nyo Moses sibat kili. Isa nyo Moses wala nga, Moses sibat ki Joshua. O mula mo bitaya ka. Moses sibat ki Joshua. Kaya makay kung narela, nambaling-baling niya kay Joshua. Wala na nambaling-baling niya kay Joshua. Okay, Joshua, Yashua. Ito binigay ito niya. Ito binigay Jesus. Yang balik, yang song-song luto yung Efeso, present ito nga kinoli. Present ito Jesus. Era ni justify ta kaya, yung song-song luto yung Efeso, doon yun ang nili. Doon yun ang nili Moses wata kili. Sige, Joshua. Siya nga wala nga ni Kuya. Nasong-song luto ko, Kuya Dubi. Kuya Dukenan. O Kenani. O Kuya bata karkartili. Ko bata karkartili. Loma lain. Yang balik, nasong-song luto, Kuya Indonia, ito birta na lain niya muringo, Efeso ngo, kung bulong doon niya kinotso ni Nandaw Lomani, kung doon niya na lesu ba ka ba? Lesu ba ka Roma ni Chisu, ko bikaw kinanaman turang Chisu Kristo, ibe, Loma lain. Tumbali, kung go, may song-song luto ko aguru ibe, Kenan. Tusok turo ya? Okay. Nah. Yang biasanya kalau ketemu wanum kita terus bikin, na buku non tobui tua turut ini sembar na bagai kami. Oke. Do mereka taruh na buku ni wika tu aran tu na singilibu. Terima kasih ya. Usah nombok altai. Kamu bisa mata bikin tu ya? Oke, usah nombok altai. Kali, kaya kami kuat tu nak toma nanti tiba. Kami kuat tu nak toma nanti tiba pakai lelaka. Tu beri dah wala nga, nai toma ni mana nanti beri dah cuma ian na dalam mata kan sini begitu. Kira amdo usu coki lah ni tu dah cuma macam tu. Okay. Orang dulu tratar mandike. Gua nak kau beltai, gua nak bagi tol sama kan dua dah, tol sama kan dua anda, nasong lu tu iluti saya, aku nak bagi dah basi, donan raw anda, gua nasong lu tu ni, nak wali, gua nasong lu tu Efeso, nam. Gua sama luto. Sama luto Efeso, menyetulkan kan dua anda dengan donan raw anda. Donan raw anda, turun cikin na lesu baka, na lesu baka Roma. Second, kami. Lesu baka Roma o di bertu na kisipilian dunia. Choni Nandaw lo? Choni Nandaw lo. John Beloved. Kondonya. Kento sarili ti umay na sinilib ni kuwa niyo Choni Nandaw lo mani. O kuya bata karkar ti kirto na ba? 144,000. Donan raw was ng kabana u undolu. Kuya mbulo tu nga. Les mo agay. Les mo Chisu. Kembali Choni Nandaw lo mani bata karkar ti kirto ni kum tomata. Kembali Choni kum tomata, ena mbulo tu nga, les mo de.
Tisu. Décimo tisu. Okay. And nangona vivi tipo kina. Nangona tipo kina na song lo tu so. Nangona ya vivi tal chunga kina song lo tu di. Ini song lo? Nda ka bagalio. Vivi tal chunga kina song lo tu olea. Letícia. Terus ada cuma ya, Oke. Kalian balik. Oh iya ko. Terus sebelum itu Letícia, kami kena lakukan apa kelar kena wasir rua. Waktu kelar kena wasir vida. Kelar kena wasir rua. Gini, naka, kebetulan kena wasi rua, kena tikina, kena tikina viwa, kena viwa. Kita torni wili kau teman tikina viwa, kebetulan kena wasi rua, tikina viwa, rotolu. Poverty, thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Eits. Minwa mo, erang ko ano tunod sa nira tawa? They are Jews. Nira tiu, iya tawa. They are not, yes nga, era lo tu bile. They are worshiping at Satan's tawa. At Satan's synagogue. Satu roya, okay, pintu sari cuma pintu. Imuri mo, di cuma kini bila song sekolah. Ono nak balik kita mendek ruah, tiga buik yang song sekolah tu di. Tiga buik yang song sekolah tu di. Tiga buik yang song sekolah tu di saya tiga buik muri balai. Tiga buik muri, okay, tu bidi ke kembali muri ngo na song sekolah tu di. Letícia, muri kali na song sekolah tu di. Philadelphia. Okay. Philadelphia, namon ni di. Gawang mo cik na ko wel tay sa cik liu, kembali sa orto no mila sa cik sa rinka. O di muri. Donya namon ni di. Não estou gostando de chingo, donya namon ni di, Philadelphia. Oi, vai que John the Baptist. John the Baptist. Letícia donya namon ni di. Jesus Christ. Kembali Philadelphia ngo Jesus Letícia ngo ngoni Yesus. Iko waktu tu bata kana ngoni ni Yesus itu tu bat serang kina ngona ta. Ngunongo. Kento kirango di kinto sa chino suksulo to di. Tu kila kinto di tu chino suksulo to Letícia. Ina kabali. Anton ta kirango nonto muna. Okay. Coba balik. Coba balik ngona ni Philadelphia. Ngona ni di. Letícia bina nonto muna. Nangono tiga bukin na Letícia. Gosa Efeso. Non Efeso. Efeso tayo. Okay. Kembali. Orang ruang ngunung ko, orang nak apa? Tahu? Orang tua. Kembali anak orang ni Letícia, zaman tadi anak itu kina. Yo.
second coming. Redengo. Era materi kino lei. Okay, kembali na muri Yesus juga na matali. Era na bakot style. Kembali nangon nilai ti sango, era na katalikin na biwa ba koti. Oli biba koti ya. Yesus. Jangan oli biba koti. Lihat di sini. Era tu nira apa? Try to. Nirarai era apa? Era bai sulu era apa? Lube wale. Era kata-kata, saya era mata-mata. Kata-kata. Era kata-kata mata-mata era tu lei. Era tu loma. Kembali nam rabaro ni lo tu yang matu baya. Saya ni kata-kata, mereka kata Sara. Saya ni mata-mata, biar buru-buru, memang buru-buru Sara. Era sangka mi tu lei. Kabang kalau nak kalau ona dar dikim tu. Ona luar dikim tu. Kembali na kondisi ni lo tu ni ngono boleh kena tisu. Ya satu na kondisi ni lo tu ni. Kondisi ni lo tu ni. Kembali na kangen na kabar tu ni lagi siya. Orto na bago cerita. Era kira dia murid cuma mau nyubi. Era kira dia murid cuma mau nyubi tisu. Oke, itu satu rot ya. Kembali enak perlu, enak perlu. Kembali, untuk tala biba kuti ni kau ya, kau kacu mana kau tambu. Apa? Auna tahu sih tadi mana dah. Na lubi na tangani, may bina lubi na. Na tamani ngani may bina lubi na tangani. Na tinani ngani may bina lubi na elewa. Na numdu medanga numdu dah ba. Matu bali. Ngomong kena ngona ako na ngona sana lubi kilo ko. Padahal na numdu matu bali ako klikin tu bina. Kung ngora kintu medal lebun dua. O ka musim dua ya, kintu medal na matu bali. Oke. Kintu saran cikintu ni nasong golo tu Efeso kon dunya talo ko na lisuwaka Romay. Sabit na banjin din to sa kamochi. Sa ro na banjin din. Wala tambo kay me ruo siya pa pili na banjin. Ruo siya to na banjin din na sa establish te kendo na la. Dor ka sa establish. Karon ni ke na osting karot kinin duwa wambus. Kenti no tamba. Iku kunekin na vaka sama. Oke. Sama tata. Oke, so lang bukas talaga. O sabi to tama ako. Bito tama tanga. Oke. Yo. Sember na ko wala kai. Sember na ko wala kai. Nangon tulong Yesus Kristo sa ating bukalibo ko ya. Eso, meron na may lewe na nasong sunggulo to. Episode. Pag santa na nasong sunggulo to liti siya Yesus tuwi. Ko chubi tumba. Kaya dapat cukup. Waktu kalau kita masih tuh kita harus ngomong. Anak song bulu tuh siya. Kau cukup tumba. Tugi. Kau yang tolak mana katu bunyi lo mana mel dulu nanti. O Yesus Kristo. O kau enak apa? Terus habis tahu cina mata ni kau highlightly. Nyoko nali lewe anak song bulu tuh di. Kau anak song bulu tuh Efeso. O kau enak siang ni lewe anak song bulu tuh Efeso. Kau dapat cuma apa ya? Enak orang ni Efeso. Kau nak leti saja. Yo ko sasang ni lo tu chubi ba. Tu sa wil kin tin wol tabu. Ni so na tun chuba ko ni rachiu. Era lo tu chuba na balut ni dei. Era balut na balut ni seta. Kembali. Ya lo mai ke na ngona sati wo establish te ke na song lo tu Efeso. Eso se lo tu ni. Se lo tu ni seta. Ngera numero ni lo tu ni. Na numero de lo tu ni tisu. Ai ka to iba chun ke na wastin ko ni tua. Erna rakam chuna biba matei. Era numero rakam chu bibia. Era numero de rakam chu wala ko. Kuli mo tamay chun tin kawan dua. Chun tin kawan. Tigina indo ke tigina dua. Yeah. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Yeah. They shall put you out of the synagogues. Yeah. If the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. Baiklah. Era no mochigo era rakam chung tola ka bidei. Wana ka lo. Era sanga chung tila era sala chung tila. Era sanga chung ka wana te. But era sa lo tu bidei. Lo tu mente boro. Era sing tila chung era ni sa establish te kena song lo tu dei. Non song lo tu ko. Song lo tu. Okay. Otro tatai. Ni sembera ni me establish ta aqui na song lo tu dei. Efeso nakalo sa ating buka di bira may na lewena. Ni research nga bidei. Ni research nga bidei disi. May makatu sa bitang lo chikina. O kwa sa tu gitu. Kwendo lava
Ngo ko sa tigu kalibir na kalo, merlelewe na si merlele tigu taka, na isong kalau tadi. Na isong kalau tadi. Betul lah. Okey. Ndo na vitang no ay tigo na madi na kinawasi tinkawan. Itu sucung na sini wala. Joy. Okey, usah tu na lampir madi. Madi na kinawasi bin. Madi na kinawasi tinkawan. Okay, sekarang ko na rin na ulo tangan ko, and a great controversy, maksud jauh na disadvantages, na ulo tangan cukup ni madi ni kena wasi tingkawan, tingkina tingkina wambut ni tingkina diwa mbeka, tingkina diwa, tingkina tingka tolu, lagu ini gori, na ulo tangan bina disadvantages, foreshadowing the cross. Zama kena balik-balik ya? Pagkabatay na ako bilatay. For the cross. Okay. Yellow. Okay, na yellow ni apa? Ko bilatay. Na yellow ni kubel. Foreshadowing the cross. Kembali ko na yellow sendo na muna sember na kubela, sember na kubel. Yo, itu nari na chapter chuko kino ko ya? Na chapter 45. Ni ko rin na chapter 45. Dapat saru kila. 45 na boleh chingo. Time of the end. Lalu sini bakal katu ni kalian butuh na apa? Kalian butuh na nambah. Sini bakal katu go. Dia boleh tukar sana go. Time of the end. Kembali, ranju kaya, serang itu kaya. Nimbo number 45, chapter 45. Kau tu saru bicara nak kena go. Kau bos tu kau ni bakal tahu cerita ni lah. Ningau na. Ndo talabanan na musawa si Mia. Nanguna sa antabi kina para kabit ni President di Amerika. Na President ni kuwa mi Amerika, ako ni kabit ni President. Ko na kaya basa. Satu lagi, kembali, na ikabasa na kali ni President di sana time of the end. Kau cuci na chapter go bina disadvantages. Vosa cuci na kau ya, nangona satu yang kita kena kalau, satu yang na kalau, metode kita kena kau siapa vosa cuci na Yesus Kristus, na kita tahu yang kita kena nona isong-isong nona isong-isong lutu. Dalam sini buat dalam kaki tinggal na chapter 45. Namunguna wili kami na chapter 45 ni disadvantages. Foreshadowing the cross. Tu ini kan maganda tinggal juga. Matthew 16. Tu ini kan maganda tinggal belum tinggal. Wili sama ibu kata wili. He asked his disciples, saying, "Whom do men say that I am the Son of Man?" Okay. Waktu saya domingo do nambara vive. Si será ibe. Filipai. Satu orang itu sama tisi pelo cisu. Hey. Lama kacu kau nata mata. Membala dia. Tiga netin kaba. Stay. Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and some Jeremiah or one of the prophets. Iya, nanti tu usui taruh tu tisi peki. Tunggu tu tisi peki. Ada suara kanyo iko no chon nanti peki steki. So kanyo iko Elias, so kanyo iko Jeremiah. Sendu biar na profita. Tiga tinggal lima. He said unto them, "But whom say ye that I am?" Sakit taruh nonton Yesus Kristus tu nanti tisi peki. Yo, utang itu mana? Odi kim tu kanyo yo. Sakit somos pita. Tiga tinggal kawan. Betul. Simon Peter And answered, Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, "The Son of the living God." Agak tulung ko siya mula da. O kem niyo day. O kem ni na ibakambula, kem niyo Christ, sa Kristo, na lube ni ba? Na lube ni kalo. Mula. Tingnan tingkap itu. And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed thee unto thee, but my Father which is in heaven." Turbang ko sa guys sumali sa Jesu VP, tas ang ikaw. Blessed art thou,
Pita. Turo ko na pita siya. Sanga. Turo ko, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Jonah. Tuko na minakasalanan ko, baka mata tanadili. Naday pita. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Simon, nambal-bal niya na Simon, hearing. Rongor. Nambal-bal niya na ba, San. Bakay biriw. Ngono turu cuma kani bal bakay biriw. Ko cukup na confidence ko ni bola tarik ka. San. Nambal-bal niya na Jonah, Dav. Hearing, San, Dav. Labuta sa nama matatanong ang turong Yesus Kristo na daw. Ngayon, Simon, Bar-Jonah. Terus ada cuma ada kena malam-malam ni ada na. Cukup ini tokan ni molotan. Hearing, San, Dav. Kung guarda mantang ni tau-tau. Guarda buntu bantu kay kela tu ni tau-tau. Itu binang satu anggo, mabina ni turun boleh nga tu uli kalau kintu bakati kin. Hearing, San, Dav. Okay. Ni ko reader to na bida na bosan ko. La pala ko manumba kasama i kalya. Andi bika ta pala ko manumba kasama ni ko ro to na tulla bosan ko. Baptist. Kids, nabi papitiso? Tak. Wala papitiso di? Soy. Wala papitiso. Era no nabi papitiso te gotcho. Okay. Non abbiamo proprio queste canzoni? Non abbiamo proprio queste canzoni? E ti chitarre bene? Ti chitarre i muri? Ti chitarre i muri? Io ci su, bitano ci mo ci su. O vate che tu non ti si per non ancora vuole che la vuole che coveltai. Foreshadowing the cross. Mana chapter 45. Kita sa bitano ci. In this are pages. Foreshadowing the cross. Okay. Kembali, lesu tali lei, lesu tali muri. Sembra itu lesu tali muri. Toto mantal untuk wil. Ela tinggal molta betul wil. Sembra itu lagi, mama bawa katal beli muri. Mari wina, mari cikawalu. Wili kesar mai na tiki na tinkawalu. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Nakabalib. Sangat tu bangko cisu. Osa katal nabi ko daw. Osa katal nabi ko pita. Enandela ni daw. Watungo au na taraki na nongo daw. Au na taraki na nongo songo lotu. Na mata ni korni dei. Itesi ena simrani daw bando ko. Ena sehendrani nganga. Kembali en dua na isong lotu, ko tulungan ko naman turang Yesus Kristo, ena tarang ako ya, ena simrawan doon gangga kina na matamating kormibi, ena simrawan doon matamating gangga kina na matamating kormitis, ngitulungan ko naman turang Yesus Kristo, upon this taba, upon this rock, o di na ba tu? Yesus na Dapat. Kembali, o ko yang anak kena dapat. O ko yang anak kena ya. O ko yang anak kena. Terus ko yang nasiang mando ning danga kini nama teman kormi be. Itesi. Kembali kema kain dua nama lo tu ni kuah. Ya pakai yang tik tak tu yang dua terleka. Nara ning danga kini nama teman kormi tes. Ya nara. Babu ngah kem kabaya yang tik juga era dapat. Era batu. Siya nong itu orang di. Yesus Kristo. Macam timur di tolkin kelim. Dua lagi kita tolkin. Batang gua nana isang mulut na kalu. Nana isang mulut na kalu. Tolutin kelima. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, the church of the living God, the pillar and ground of truth. Nabaliw. Nana isang mulut na kalu ang bula, dadaba.
The pillar and the lava. And the ground of lava. Of truth. Kembali na yabu, natapatang ako ya. Nanduru, ni baka bubuli lava. Ni baka bubuli hindi. Yan ang nasong-sunggulo dito. Yan ang nasong-sunggulo dito. Siya nindo na lasu e lava. Sindo na lasu e kunikin. Sindo na lasu e buno tikimekin. Okay. Tulong naman sa tiya. Ndo talaga ako nagkatawaban ng kintura kita. Siyempre nito toso. Jisu, kakawi pita. Odi tunabi kongori. Odi reveal tabi kongori. Odi, otorin kimdo. Naltam. Altam? Lama kan tinggal tabi. Tinggal tinggal itu. Flesh and blood. Have not Kembali odi na flesh and blood. Odi na flesh and blood. Siya, odi ko gini. Tamata. Flesh and lava. Flesh and blood. Siya kan ni-reveal tanggori biko. Siya balik simbel ko sindo kong jurus ni lain ko reveal tanggori biko. Biko pita. Odi nga. My Father which is in heaven. Otam lang ko ngami be. Otam lang ko ngami lo malain ko tulong gori biko pita. Kembali ka nabuos na tao mo pita ya odi nga reveal. Nakalong ngami lo malain. Rani to claim ta kan do yo presenta ka sang. Nakalong ngami lo malain la. Rani claim ta na tamate nakalong ngami lo malain la. Ko reveal ta. Kembali. Sarota me da puta pina ko Jisu na rivi. Na rai pita todo. Simon ta Jonah. Okay, dito sa rin ko. Ko chicken tulis tali kila ba? Enangon ni papi. Na wali enangon ni papi. Ko chicken tulis tali ko enangon ni papi teso. Enangon ni papi teso. Tulis tali na wasi bola boto. No mundo ban me tulis tali. Ko chicken to tamai enangon ni papi teso. Papi teso Jisu na bagita ba? Itu disiapa? Okay, sama ka naman ako. Papi teso ena rosa ko kabitu anda. Nangono baptis kino Jisu na rosa ko kabitu anda. Dama lak sumay. Beba kando na dama. Rube. Coba layalo tambu chukina present tunalo tambu nangono baptis. Nanono tiko. Siya ni kamama ndan baptis. Kung tambu kambi bisa. Okay. Ogi tanga chukina. Kung sana ako baptis. Doon Lama taliado kina. Ndong ngiromelo mala ina baka. Gona no ngwani ni laba. Doko. Kembali di sustu kina. Orto tu na ngoni papi. Kembali ng baptis tu lama mata. Mata ng baptis tu sa to kina lama. Ko kane bolo tabu. Enrique odi. Roma lang ito dok ni ndona ya leta. Bebu asile no nambulo ba. Okay. May nangono ni papi teso sa tiga buta kina kelo no laba. Ano sungsulut. Pita, yang dalin laba. Dalin ni watu. Sakti kebuka di rumah kina gengon ni papi teso. Orto lebih nanti sipil sa cikina. Ko ana ko tisa da ko bagarati. Sakto tukina orto lima laba. Lima tisipil. Korto na lima tisipil do korto na leleve na sungsulut di. Leleve na sungsulut. Kembali, seti ko ngabili utisya. Sakti bukan di mana kalora laba. Sakti bukan di biar nak keluar na lito yung tak kasi na lelewe na nasa musong luto di. Efeso ko nasa musong luto na rin na laba. Second hand. Leso ko. Vamos dito sa turaya. Okay. Leso tayo binawas ni walang berkutu sa retsanggur, mali cengkaw. Ya. Why ko nang kerede kina? Sa liwaro dito na singin ito. Karo na. Ako doon, mataro tamo. O sa inyo, anitig sa rabi na malitin ko. Winahulutan ko for shedding the cross. Ito na willi ka, ha? Ha? Ito na willi ka natin na rosyung hulu kabito. Kinating na rosyung hulu kawalo. Rua, tolu. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Gona lisu baka? Nano mo chingo, lisu baka ruwa maingo. Lisu mo kawalu. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Non ho avuto chiarci su quella. E solo perché un dono dava. Non vuoi andare a un lavoro.
twofold. Prophetic. So we can do not do chicken ni kuah. Enada ba? Enambula tu ngana sang nito enada ba? Mate atau ngono nada ba? Lesta me. Dalam profesi mamal taka that transfiguration. Ya na ulu tanga tara ulik semua gor, ucang no posa transfiguration sana next title, subtitle. Ortu notisi pel ko ortu arrivi. Ortu arrivi tisu. Kembali literal application. Ready tisu Moses seperti ilai tia. Ya mamal taka na profesi ya nama tintu ni kelu. Yo, cuki no di. Moses kiri. Elijah. Elijah lah Elijah. Saya ni apa? Saya ni mati. Never tasted. Saya ni tahu kalau mati. Era? Satu minggu apa ya? Satu minggu malam. Sebab o Moses apa? O Moses yang mati kita apa? Gay kau naya yang mana? Gay betul lo korna yang lo sering gay ikut apa? Yang gay ikut yang mana? Kembali, engkau yang baca kar tikir apa? Nambulo tu ngari di cisu, engkau baca kar tikir apa? Namati yang gay itu lagi tanpa meratan apa? Meratan bola. Kembali, enalia suka ke rumah, erna sota tali kino li. Oh iya rangko. Oh erna baca kar tikir lecia, bagi erna baca kar tikir Moses. Ya na literal application yang namuna ya, nona kau cisu, so bikin minggu na tinggo, ena sang itu belian apa? Mati, ausana apa? Lester mai. Ya na prophetic application, nona sati muka di cisu na song sebelum tu berlelewan na pulau di. Na song sebelum tu so sati muka di kontrol cisu. Tu sale dah? Leli martu sale lewan mai. Tu sale join mana kena bo. Como tu make up for 12. Como que lewe na song sebelum tu di. Efeso. Kortu na leli ma kortu kali bimengo. Kortu nambulu tu nga. Si oi ra korna kali bimai beli. Leuti sea. Era bar nambulu tu nga semua di. Semua cisu Kristo. Ena non tu la. Ena non tu dalemo. Tu tu roya. Oke. O pita tale. Ena tu kunyira tale. Odi? Pita. O pita. Oke. Turun teman ada pita. Spell pita. P-E-R. Hey. Ni kumbita na pita sina apa? Alphabet. Saya nggak bina numbers maksud jauh. Bina numbers. Na P apa ada number bina? A, B, C, D, E, F. Itu lah kami ya. Number bina? 16. Terus satu batikin? Iya. Satu batikin? Okay, 16. Okay, E berapa? 5. T berapa? Kisah 16 nggak ada teman salah. 20. E berapa? 25, 20. 5. R berapa? 19. 18. 18 sana. 18. 18. Dolo peti sana berkata mobil tadi dulu. Kacau mau kalau kotisan go. Kacau mau kalau kotisan go kacau bina bola na Council to the Churches, page 51, paragraph 1. 51, paragraph 1. Council to the Churches, kembali apa nak katakan mo? Council to the Churches, CCH, page 51, paragraph 1. Abang mana quotationnya? Here is a course by which we may assure that we shall never fall. Those who are thus working upon the plan of addition, upon the plan of what?
Addition in obtaining the Christian graces have the assurance that God will work upon the plan of multiplication in granting them the gifts of His Spirit. Nakalo endo kata-kata ko na dapat. Work of multiplication. Nakalo endo kata-kata ko na dapat. Multiplication. Meron niyo apa yang lebih kok? Songkol na kita, jangan. Ulit talaga doa. Those who are thus working upon the plan of addition in obtaining the Christian graces have the assurance that God will work upon the plan of multiplication in granting them the gifts of His Spirit. Nah kalau quando katakan addition siya multiplication. Kung katakan multiplication, meron ko mo ba? To get the gifts. Linggo masih apa ibu tu bota, ay sulit niya ba? Yang tam. Na yang tam betul kamu kau bikin, betul kamu na yang tam bikin. Tumberi kita nak kaki dengan apa? Dina, baka tak kira tangan mo kau bikin nak kaki tu ni apa? Bos ni kalau, okay. Tu sana tak kena apa? Tu sana tak kena multiplication. Nom kalkulata, masiti, dibika, 16 times 5 times 20, times 5 times 18 equals to 100 for the house. Foot 4,000. Kembali, opita, and itanong ko sa context mo ni foreshadowing the cross, di sa page chapter 45, opita talaki, bata kakarting tutuan na doon raw daba. Vas ngomong ka ba noon dolo, ano daba? Ba kataw chis mo. Kembali, opita, mo kutarua sa nga pa. Wango. Gona dei vingo. Da pita. Tiga butik may binisong sa kulot. Ano ni daba? Na valeu, ano ni papi? Baptism. Sa tiga butik may kina, ngon rakal di mo yor nalilewen na sa kulot di. Efeso. O pita tanga, ana sa kandua na yana nango, bata ka kartir tu ba? 100. Kembali, orto na 144,000. Sa ating umorto, kahit di umorto, nangon nila ba? Nangon ni baptism. Kinto, nangikilaw kinto, tulong kayo pinagkata mo kilaw kinto, meron nalilewan na lang, sa gulo today. Efeso, o kung nandun niya naliswa ka, liswa ka Roma. Tutura. Kung nang bulo tuma, doon niya naliswa ka Roma. Baka tigit John na pila na. Kung doon niya na yan nunod, dati mo. Tutura. Kaya mabali, umbulikin doon siya naman. Ni kuwa, nakalu sa kadibir siya na. Sa kadibir tiko, na tamatayan tundua, nanonood tuki-tuki tiko, kaya $40, meron ni durun mo pa ya, nono sa ating mo ko, may bibayara tiki-tiko ko ya, virtu na ba? Meron na lelewen, nandiyan na rupas na kung manundolo, tiko mo may naon ba? Tiko mo may naon ng baptism. Meron lelewen, nasang sumunod ito di, Efeso. Kito may pekila, yan ang lainin ko, nangunan na ba nangunan ni baptism, nanong tulay. Nabaliw sa kamanite, 2001. Mito sa lagi, mito na mbita na line upon line sa na reformatory lines. May turo ni understand tamin na ka, nirundul ka to. May narundul ka to, nakalusaki bumibi. Bono lilemo, naikawalo ni Bono ibi. Beya niya ni wasa. Kembali menarundul ka to, natin mumika. Ini ko sa rundul ka bila. Tingkawalo. Nakalusak ting undi tikiro chumay na don ro sa ka ba mundo lu sa kazibiran don chumay ko na lelewan na song song di song song luto para betul belewan iya mo dito mo belewan sini yo ko wali sikin to tale na wag lagi na masih tulto na rusa ko ay ngaya daw maindol ni katumu wa sa nitibito ba mindol ba ni chisu ay ke wag na uli ka na seri solo mo ni kana wasi lima dan ngira dikina kinita Endu ay tibilong. Tinungo na ko tibilong may mo dito. Ko tibilong may mo dito. Tugi chuma endu ibi. Kato.
Natang ko tsubira seri Solomon itu bilang go ninggin dolar ini ko cubi itu masalah. Wili kana seri Solomon kena wasi 5 kena wasi on. Sang so. Igo wili kena itang longo. Ngen dolar no kana katumba. Nge bangare ko itu salah. Saya ini ko itu siapa? Song of Solomon 6 and 5. Wili kena wasi awak mau bandi tak bikin tu. Seri Solomon kena wasi 5. Kena wasi 5. Kena tikine rua langsung amela tikine bitu. Nomona, ya milika. Seri Solomoni kena wasi 5 tikine rua amela tikine bitu. Betul bang, ngendola mau kaya salah pak? Saya, kau itu bitu. Sama yang boy tahu itu ngapa? Yang boy wina kanya kau apa? Nenyonan dulu main kau itu gitu main. Biasa ngendola. Weekend tu. Misi itu bikin ko kalau satu dolar itu salah. Dolar apa? Jangan ngomongin dolar lagi kira salah. Sambil. Pasal kalau masuk bikin ngomongin mana mau sampai ulang beri mana. Jangan turun mati syukur itu orang jujur cuma itu tahu tak tu sih tahu cuma nikah tu benyelom era tu kita cukup awal. Pergi bikin tu nak. Yang bakal mati bikin tu. Itu salah tu. Kini tiga tahun lama lain kita dua kali nak main kini itu salah sebenarnya itu orang tamu tu maksudnya kira itu orang itu ni buat itu lagi itu lah kau itu orang ini posisi tangan ini sih tamu blessing na signification itu kalau ini kamu ni mana bawa kita salah begitu apa orang di sini tamu tak maksudnya kita ni itu mulu itu kan don tak itu baru ni pasti mulu kita itu kita tu itu mulu itu bennya lo orang bisa kelibir bisa untuk lalu tu nak tu rumah tu orang kira buru-buru tu itu saya kira harus tu gina nungi tempat saya tu ni yang ni juga suasana itu kalau ni tu kita tu orang kita untuk lalu kat tu nungi kita kiri orang nomor kimpuan nanti kau nanti sini tambah ya pakai buru-buru tadi. Kira itu kalau lumba kuat, misiri kita orang lebih bangun buru tadi. Begitu begini aja. Orang cuma nunggu bos kami itu mereka tak minta lagi. Yuti kita, mari kita lembung ini kuat. Ada tak namanya kata rabu orang nunggu lebih bandai, jadi masuk ke dulu tak cisu masuk. Amen.